Encwadini yabaseThesalonika bekuqala sahluko 2 verse 13. Sidabe ke siyangena engcikithini yekuxoxisana kwethu kuMateyu sahluko 4 verse 8 to 10 nemakhosi ekuqala sahluko 18 verse 30. Ngidocela lone amplified amboleke umfundzi wethu la ku First Kings sitofunza utangifundzela ngale amplified, mina ngidawukhuluma ngifunze ngale Siswati noma kumbe unayo that's fine. Ngako ke Thesalonika uthini? Ngako ke sibonga uNkulunkulu singakhawuli ngekuthi nathi nanemukela livi laNkulunkulu lenaliva kithi nalemukela hayi njengelivi lemumfu nje kodwa njengoba linjalo lelivi laNkulunkulu lelisebenta kini nini lenikholwako. Amen. Amen. Niyabona ukuthi livi liyasebenta. Mawulemukele livi laNkulunkulu liyasebenta. Livi laNkulunkulu lifanana nenhlanyelo, lifana nembewu. Mangabe umhlabathi ulemukela liyasebenta. Labe kungena sithelo khona kuba nesithelo, labe kuthiwa lihlane khona kube sekuthiwa kusengadzeni ngoba kungene inhlanyelo. Livi laNkulunkulu liyasebenta kithi, kepha naku lekumele sibe nako. Kwekuqala ukuthi silemukele njengelivi laNkulunkulu. Silemukele njengelivi laNkulunkulu. Ngiyati ukuthi siphila moya waNkulunkulu uyembula ngekuthandza kwakhe, ngekukhetha kwakhe, angatembula kithi ngemaphupho nangemibono, kepha lokumcoka ukuthi sitibuyise ngaphasi kwelivi laNkulunkulu. Singabe sesenda imibono seyiba mkhulu kunelivi laNkulunkulu. Singabe sesithi hayi uNkulunkulu ukhulumile vele ebusuku ngako ke kumele ukuthi sikwende lokhu. No. Asikwende ngoba uNkulunkulu akukhulumile evini lakhe. Let us not magnify our visions and revelations. uNkulunkulu uyathi ukuthi uthiteni la. So uthi ke ngiko ke nanami kude sizathu kangako sekuthi ngingafika la ngithi bazalwane mangilele ngithole kwembuleleka, mangithandaza kuvuleke emazulu, akukafanele ngihambe ngifike la. Kumele nje sithathe live laNkulunkulu ukuthi kusho ukuthi lo umfundisi emembi kwethu uNkulunkulu uyawubukhulumile naye. Lithi ke balemukela lelivi njengelivi laNkulunkulu. Balemukela kubobani? Kwesibili balemukela kubantu, human vessels. Uthi Paul nalemukela kithi, but nalemukela njengelivi lelivela kuNkulunkulu. Makhona lokutawusita kwanzise kuqinise impilo yakho nasekukholweni kwakho, ukuthi uthathe ngekuthi lolo takuva lokuvako nekusuka le khashane nathute la usuka khona usuke utokuva ukuthi uNkulunkulu uthini. Hayi ukuthi ama-ideas emfundisi Dlamini engabe lamhlathini engabe utholeni ka-YouTube lamuhla, kepha kumele site sinenhlitiyo yekuthi sitele kutawukuva uNkulunkulu ukuthi uthini. It's not just a Sunday program kuthi ngigcwalisa ukuthi lamhla lisondo kumele ngiye esontweni, kepha ngifuna kuva lokhu uNkulunkulu lakhuluma through a human vessel ukuthi uthini kimi. Uthi ke lelivi nalemukela, nemukela livi laNkulunkulu, nilemukela hayi njengelivi lemuntu kodwa njengelivi
livela kuNkulunkulu. Haleluya, haleluya. Yeah, ngikhumbula Moses makaya eGibhitha wafike nje wakhuluma umlayeto lolula wathi khulula abantu bami ukuthi bahambe bayongikhonda. Akashongo ukuthi sihlahla besivutha. uNkulunkulu wase uyakhuluma kulesihlahla lesivuthako akayanga lapho. Kepha wafike wathi uNkulunkulu uthe khulula abantu bahambe. Wathi bonela ke Faro mamelana nalelo livi. Ngineliciniso uNkulunkulu wethu solo unjani bathandekayo uyakhuluma. Walemukela lelivi utalibona litakusebentela. Utawubona emandla ekusebenta kwelivi la uNkulunkulu. Hayi kwemandla emfundisi Dlamini. Hallelujah to his name. Amen. Yes, Matthew sahluko 4 verse 8 kuya ku 10. Waphinza futhi Sathane wamthatha wamenyusela esicongweni senthaba wamkhombisa yonke imibuso nebucwebecwebe bayo. Wathi kuye, konke lokhu ngitakunika kona nawe ungamane uwe phasi nje ungikhothame. Jesu wathi kuye, suka Sathane, ngoba kubhaliwe ukuthi ubokhonda inkosi uNkulunkulu wakho umkhothamele yena yedwa. Ubokhonda inkosi uNkulunkulu wakho ukhothame yena yedwa. Kube besikhuluma ngesingisi besitawuthi sihloko sethu sikunangwe emagama kulo verse 10. Worship God alone. Kumbe lelinye lithi worship God only. Ngilawo magama lamathathu la sihloko sethu. Khonda uNkulunkulu yena yedwa. Khonda uNkulunkulu yena yedwa. Kulelive lema feelings etintweni letinengi siye sikhulume ngekuthi I don't feel like noma I feel like. But liqiniso lelivi la uNkulunkulu alihloli kuma feelings ethu. Liyasikhomanda. Jesu maka responda kule sitha uthi kulotshiwe kuthi kumele ngikhonde uNkulunkulu ngikhonde yena yedwa. Kwangathi lelivi lingasita kusiniketa lo mcondo waNkulunkulu ngekuthi kuyini kushoni kumcoka ngani kukhonda uNkulunkulu yena yedwa. Emakhosi ekucala sahluko 18 verse 30 ngeSiswati lithi Elijah wabe sewukhuluma kuso sonke sive wathi, wotani lapha kimi, beta kuye. Wabe sewulungisa liladi lasimakathe lelaselibhidlikile. Walungisa liladi lasimakathe lebelibhidlikile. I-amplified ke yona ithini? Then Elijah said all to the people, come near to me. So all the people approached him. And he repaired and rebuilt the old altar, and the Lord of the Lord that had been torn down by Jezebel. Yes. Kula lamanye ke mahumusho nalamanye nje esingisi kumbe lamanengana lekufaka ekhathi ke nalele Siswati alifaki lengcenye ukuthi lel altar lalibhidlitwe nguJezebel. Elijah wavusetela li altare lebelibhidlitwe ngoMrs Jezebel. Sathane ku-Eva wafike wathi uNkulunkulu ushido yini kuthi ningasidli lesithelo. Sitha sendaliqiniso ukuthi Eva uyasibona lesithelo. Bese semehlweni akhe asibuka astadisha
sitha sakha sithombe ku-Eva sa-aphila kuma-senses emizweni yakhe ngekumkhombisa nangekukhuluma nangekuraise i-appetite ukuthi lento akavute emathe eve ukuthi vele uyayikhanuka. The enemy awakened his senses, her senses towards into uNkulunkulu lathide ungayidli. Siyasibona ke sitha nakuJesu makafika emva kokuba inkosi yelizulu izilile, sibona the same approach nala ekumlingeni. Lo mubi uvusa imizwa yaJesu, lithi wamkhombisa imibuso nebucwebecwebe bayo. He was awakening ema-senses aJesu ukuthi ake sewubuke la buhle bukhona khona. Bekavusa kubona kwakhe ukuthi kukhona lokuhle emhlabeni other than lokuhle kwasezulwini. Wamvusetela, wamsheka, wathi buka, ngoba uyathi ukuthi leyo approach yekubukisa abantu iyamsebentela. Leyo approach yekuvusa imizwa bekati lo mubi ukuthi iyamsebentela. Mafika kuJesu usho njalo uthi uma ngabe ungangikhothama ngitakunika, ma ungangikhonda ngitakunika. Uyathi ukuthi ku-Eva na-Adam wathi uma bangadla batawukhona kuhlakanipha. Uyakwati kutrader emanga asuse umuntu eqinisweni ngekumthengisela lokungemanga. Jesu makamekhuta Sathane akashongo wathi ku-wrong kuthola tintfo, akashongo ukuthi angitifuni tintfo, kepha Jesu makamekhuta Sathane wathi le approach ekutholeni tintfo i-wrong. Indlela lengiyo khonda uNkulunkulu yena yedwa. Don't have access to things ngalenye indlela other than ukuthi ube ne-access ngaNkulunkulu. Kungabikho longakuthola kulomhlaba ngaphandle kwekuthi uNkulunkulu kube nguye lokuphako. Umphostoli Paul encwadini yezenzo sahluko 17 verse 22 kuya ku-23. Pawula wema enhlanganweni yase-Areopagusi wathi, bantu base-Athene, ngiyabona ukuthi niyakholwa impela, ngoba ngithite ngisahamba kuleli dolobha lenu, ngibuka letindzawo lenikhontela kuto, ngakhanza nelilati lelibhalwe ukuthi kuNkulunkulu longatiwa. Ngakho-ke loku lenikukhonta leningakwati, ngiko-ke loku lengikushumayela kini. Yes. Paula uthi wathi ahamba kulabantu base-Athene, asahamba emkhathisini wabo. NgesiNgisi lithi your objects of worship. Wakhanza tintfo letiyi-center yekukhonda kwabo. Wakhanza tintfo Paula letiyingcikitsi yekukhonda kwabo. Wakhanza Paula tintfo lebetingabavusa ebusuku, lebetingabenta bathandaze. Wakhanza ema-altari la bekubhunyiswa khona kumbe timpepho. Paula uthi ngisahamba ngikhanze different objects of your worship.
kulama objects kulama altare enu ngibese ngikhanza nel altare leli bhalwe uNkulunkulu longatiwe uthi cha ngiyanibona bantu base Athens nikhuthele niyavuka makuvukwa niyazila makuzilwa but nisuke ninema altare ninetintfo lentikhondako leti ku level yinye kwangathi bekungakhela kuwe nami lamhla uNkulunkulu asithathe ngamoya wakhe asihambise even lakamoya sibuke kahle ngeliso laNkulunkulu sibuke ama-altare lesinawo emithandazo kusukela emakhaya kuthi altare yakho yemthandazo what is the object of worship sibuke emasontweni ethu yini leyingcikithi ekukhonda kwethu sibuke imithandazo lekhona etinzabeni emifuleni emahovisi imithandazo lekhona emasontweni emathendeni kuthi leyo mithandazo lekhona who is the center of worship ngubani umnikati walawo ma-altare ake ngibuyeleke kule ndzaba lesicale ngayo yemakhosi Ahabi una sweetheart wakhe Ahabi una dali wakhe Ahabi uganwa intfombi Ahabi but le ntfombi le ikhonda Bhali sewungabona ke ikakhulu kulabo kumbe labacabangako ukuthi bayothatha bathathwe umuntu lomthathako umthatha nesithixo sakhe umuntu lomthathako umthatha nesithixo sakhe akunenzaba ukuthi nikhonta niphakamise etandla kanye kunethinto latakutshela tona ukuthi libala ke leli kumele sihambe siyegogo bani ayolisusa ube bathe wena ha Jesu umuntu lomthathako utakuta nesithixo sakhe la bekaphila khona utawuvama naye ukumikisa khona uyazi sewulele uthambile ungaseva lutho ungaboni lutho uyawuphaphama endlini yelukhukhuva lwenyanga ngoba umuntu lomthathako ukuthatha nesithixo sakhe but kude la lobonakala nesithixo sakhe mangabe lomunye isithixo sakhe isesh uyayibona senishadile kungendeke uyibone kuhoneymoon ukhanze seyivundliswe embhedzeni ibopha umbhedze sekuboshweni kuboshwa imimoya emadimoni kuthi angaphazamisi umuntu lomthathako umthatha nesithixo sakhe Ahabi alandzela elayinini lemakhosi lakhona enkulunkulu ebekwakhe wathi makathatha Jezebel lo bekati khondela Bhali noma ngabe bekangamfuni kanganani Bhali bekulukhuni kwala Bhali ngoba sithandwa akafuni kumdisappointa bekangafuni kudisappointa sithandwa sakhe masase sweetie honey mina eBhali ungiva ngcono please set a room an altar for her nakanjani akusilula ukuthi nawe ungathi sweetie honey that is useless now utambe entertainer dali wakho Ahab amati uNkulunkulu
but wa-entertainer uNkulunkulu wemfati wakhe. Wam-entertainer uNkulunkulu wemfati wakhe. LiBhayibheli lisitshela ukuthi mawulandzela Ahab washiya umlando waBhali. He left a legacy of Baal worship. Ngalawa magama lo nkulunkulu lomkhondako utawushiya umlando ngaye. Mangabe kuNkulunkulu Jehova Sebawothi utawushiya umlando ngaye. Mangabe kungilomunye uNkulunkulu utawushiya umlando ngaye. Bhali wakhondwa kaIsrayeli. Leli Bhayibheli ke lisitshelile ukuthi Ahab ngathi umprofeti Elijah uma atawuvusa al-altare laNkulunkulu kwabita ukuthi abhidlite li-altare lebalakhelwe Bhali kepha la introducewa nguJezebel. Kunemlandlwana lowushiya kwekhaya kini. Kunemlandlwana lowushiya kwekhaya kakho. Umlandlwana waNkulunkulu wakho mbamba kuthi ungubani. Sathane uthi kuJesu, if you worship me, I will give you. Bhali bekangakhondwa mahala. Bekakhondwa ethenjwa kuthi umnotho utoba kahle. He was God of fertility. BekaNkulunkulu bebethemba ukuthi mabafuna imvula bafune ematolo. Bafuna ukuthi tithelo tabo tiphumelele bebaya kuye. Baal sesikhona. Bamemeta bathi ukuthi we will prosper because of Baal. Bebaya kuso lesithixo singaboni singeva but ingqondo yabo blind iluthekile ukuthi this dead thing itawubenda baphathe tinto. Satan solo introducer the same spirit saNkulunkulu waJezebel. Uthi khonda uNkulunkulu so that he will give you things. Uthi khonda uNkulunkulu kuzotoba netinto utshela Jesu. Loyo moya waBhali siyawubona uyasebenza ngoba umnikati wakhona nguSathane. Mabathandaza lenzabeni utawukhumbula ukuthi kwabitha ukuthi babe emotional. Akusho ukuthi kurong kuba emotional. But bathandaza bethemba lama emotions ke bona ayikwethemba uNkulunkulu. Bethemba ukuthi uma bangamemeta kakhulu utawubeva uNkulunkulu. Baze bendani ngekwelibhayibheli lithi baze batisika. Lokuthi sika bekungakaconze ukuthi beve buhlungu nje. Kepha lokuthi sika bekuconze ukuthi kutophuma ingadi. Ngoba kukhonda lesithixo bekufuna kuphume nengadi. Yamkhumbula lo baba bekahlala emathuneni. LiBhayibheli lithi bekade ndani bekade sika ngoba bekanemoya lofuna kucitheka kwengadi. Ngiko bekade sika. Bhali akakhondwa kungachitheki ingadi. Akakhondwa kungabikho ingadi. La kunemoya waJezebel khona kuyawuba nekuchitheka kwengadi. Ngoba you will never entertain the Jezebel spirit without the shedding of blood. Bhali beka uNkulunkulu lonika abantu labakufunako. Beka uNkulunkulu lonika abantu their wants, their desires, their passions, emaphupho abo. Beka banika tinto tabo.
encwadzini yaZakhariya sahluko 12 verse number 10, coming to us today, kushoni kuyini loku na? Zakhariya sahluko 12 verse number 10. Ngiyawuthululela etikwendlu yakaDavide nasetikwabo bonke labahlala eJerusalema moya wemusa newekunxusa. Bayawukumbuka lowo labamgwaza bese bayamlilela njenganakulilelwa umfana lodele wabayedva kabo. Bamdzabukele kakhulu njengemuntfu nakadzabukela indvodza yematubulo. Yes. Ngicela sinake la kukhulunywa ngamoya lothululelwa kulabo labaseJerusalem. Ngalama amagama labo labakhonda uNkulunkulu, labo labafuna uNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu uyawuthululela umoya wekunxusa nemoya wemusa. Umoya wekunxusa nemoya wemusa. Angabathi bathandekayo kuthi la emhlabeni kunemoya wekunxusa like never before. Angabathi kuthi nala even lakithi la Siswati kunemoya wekuthandaza like never before. Kunema altare la khona, kungabe sihlangana ka WhatsApp, kungabe sihlangana etindzabeni, kungabe sihlangana emifuleni, kungabe sihlangana etindleleni, kunemoya wekuthandaza locithiwe. Ngikhumbula lomunye a commenter asho njalo athi noma lokunye kumbe kukuthandazela lokungasikahle, kepha lokhu lengikunakako ukuthi kunemoya wekuthandaza even. Noma ungaphuma ushona eMpumalanga eNtshonalanga, kulo lonke live lakithi kunema altare lavusiwe emthandazo. Ngisho longa lobe kanganaki indzabe yokuthandaza uzwe uyayingenela ingcathu, nalonga ingene sewuyingenele indzaba yekunxusa. Simo kungaba simo lesikhona eveni, kungaba ngumkhuhlane locithekile eveni, ngetulu kwatutonke letintfo letikhona tichukulute umoya wekunxusa. There is a voice of intercession rising in every community. Kutotonke tigotsi, yonke imimango, kuvuke umoya wekunxusa. Naku kepha lengifisa sikunake, asicaphele lawo ma-altare lesikuwo nalesinawo, asicaphele umoya waJezebeli. Lapho ekunxuseni kwethu asicaphele singanxusi ngemoya lebe uthwele bantfu labe baya kuBhali. Singatkhanzi sinxusa kuNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu ungibhali. Let us be wary of the spirit of Jezebel ekunxuseni kwethu. Uma ngabe singathola lokungasiniketa i-guidance, kusinike umcondo lohlutekile kuthi yini lengenda sibone kuthi ngathi sengimoya waJezebel ke lo. Kungesikhathi kunxusa kwethu sifuna kuthula, sinxusela kuthula more than kufuna uNkulunkulu wekuthula. Uyathi ukuthi singafaka emandla ethu onke sithandaza imini nebusuku ngosi siphe kuthula, sikhohlwe ngaNkulunkulu wekuthula, sikufune sikuzilele sikukhalele. Why? Ngoba
kunele altare lelakhiwe kuthi le altare laNkulunkulu wekuthula asifune kuthula as though nguNkulunkulu licobo lwakhe. Let not the pursuit of peace substitute the God of peace. Kufuna kwethu kuthula akusuthatha indzawo yaNkulunkulu wekuthula. Yena yedwa akube nguye lo isource yekuthula. Mangabe sifuna yena akunenzaba lokunye kungabukeka ngathi akusiko kuthula kepha masithola umnikati wekuthula it's fine. Ngoba uNkulunkulu umnikati wako konke. Lokunye lesingabona ngako ukuthi le altare la Jezebel uintroducer Jezebel uintroducer sithixo sakhe kungesikhathi ikakhulu kulesimo sekugula nemikhuhlane nalokwa when we seek healing more than the healer. Mangabe imthandazo yethu ifuna kakhulu kuphila nekuphiliswa kunekufuna umnikati wekuphila. Yebo kugula kuhlaseleka kukhona kepha kufuna kuphila akusuthatha indzawo yemphilisi. Cabanga mawuya esibhedlela ufike khona nakwe roomini ya dokotela ufe mawungena nje usidokotela iphi panado ngala iphi panado ngifuna nje compral dokotela ngizoshana inhloko yami esikhundleni sekuthi uhlale embi kwadokotela akunika iprescription wena uyavele sewuyawufuna utakhela iprescription. Kufuna kuphila ngaphandle kwa Dr. God it's a worthless pursuit. Kuthi funela kwethu. Let the healing flow from the source of healing. Kuphiliswa akuvele kumnikati wekuphila. Sisuke sicosha li altare la Jezebel. Uma ngabe ema altare la khona la sithandaza khona ngema altare for our blessings. La siya khona ngoba sitawuthola tibusiso tethu. Than kuthi siye ngoba sitawuthola lo sibusisako. When we seek the blessings than the owner of the blessings. Masifuna tibusiso kunekufuna umnikati wetibusiso. Mangabe kuzila kwethu sizilela tibusiso kunekuthi sizilele umnikati wetibusiso. Mangabe sifuna kuhlangana netindlo takhe than kuthi sifuna kuhlangana naye. Uyathi ngisho sekakhuluma nathi ngeke simuve ngoba sitabe singaboni emehlo ethu afuna tibusiso. Uma ngabe si blinded si occupied ngale tinto lesifunako than yena ngisho asafikile ecathatha ngeke simbone ngoba sitabe simgadze ngetindvo takhe singakamgadzi ngebunguye bakhe. When we seek his blessings than when we seek him who is able to bless. Gwendekane empilweni yethu. Jeremiah sahluko 29 verse 13 nencwadzi yetaga sahluko 13 verse 12. Jeremiah 29 verse 13 nencwadzi yetaga 13 verse number 12. Niyakungifuna ningithole naningifunisisa ngayo yonke inhlitiyo yenu. Niyangifuna ningithole naningifunisisa ngayo yonke inhlitiyo yenu. Izaga 13 verse 12. Nangabe kufezeka kwemathemba emuntu kwephuda inhlitiyo yakhe iyacindzeteleka
Kodwa kufezeka kwesifiso kuletha emandla. mangabe kufezeka kwemathemba emuntu kwephuta kuba njani? Inhliziyo yakhe iyacinzeteleka. Inhlitiyo yakhe iba iyacinzeteleka, uba stressed, uba depressed. Tingabathi nengtinto letibanga umuntu abe stressed, abe depressed. Kepha ngicela kushiya naleliciniso lemlomo waNkulunkulu. Kucinzeteleka ngesinkulunkulu la uthi mangabe tinto lebewethembe ukuthi utawutithola ungatitholi utaba stressed. Mangabe tinto lebe uthathe liviki utizilele ukuthi tigucuke tingagucuki utaba stressed. Mangabe tinto lotifisa kakhulu ukutibona ungasatiboni kani bewethembile ukuthi utawutibona. Mangabe lithemba lakho lisekushintsheni kwetinto, maungatiboni tishintsha letinto utawuphelelwa ngemandla. Kungako kugula lokungahle kube kunengi etikhatsini lesiphila kuto akusiko loku physical, kepha kugula kwasemoyeni. Ngoba abantu labanengi batawuguliswa ukuthi tinto labatifunako labeva ngathi bangaba kahle mabangaba nato angeke batithole, noma kungenteka bangatitholi. Uthi uNkulunkulu la kuJeremiya, nitangithola maningifunisisa ngenhlitiyo yenu yonke. The only guarantee yetinto nemuntu lesitamthola kulomhlaba ngoNkulunkulu kuphela. Not peace, but the God of peace. Not healing, but the healer. Not blessings, but the God who blesses. Uthi uNkulunkulu manifuna mina ndangithola. Yini leta usishaya kakhulu emoyeni? Kufuna tinto letingena guarantee ukuthi sitatithola. If you put all your effort to seek things that are not guaranteed to be found, you will be stressed. You will experience depression. Mangabe khona info loyihlahlele emehlo loyigadzile imini nebusuku evikini eminyakeni, mangabe lento ungayitholi, mangabe effort yakho isekuthenini akwendeke nako akugucuke nako lilanga ngelanga, mangabe kungasiye uNkulunkulu, utawumangala ukuthi you will be distressed and depressed while praying. Why? Ngoba letinye tinto ati under icontrol yemuntu. uNkulunkulu usinika igaranti bazalwane. Uthi uNkulunkulu manje ngifuna ngenhlitiyo yami nitangithola. Umcebo noma ngawufuna ngenhlitiyo yakho kungente kungawutholi. Ngiko ukhuta Sathane Jesu. Uthi away with you Satan. Mina nginenzaba nepossession letter nawe. Nginenzaba nga the source of the possession. Mina ngifuna kuba nalomthombo walethi busiso nekuphila. Angifuni kuba semthonjeni umnikati wawo angekho. Angifuni kuba netinto umnikati wetinto angekho. Angifuni kuba nempumelelo umnikati wempumelelo angekho. uNkulunkulu usinika sethembiso uthi mani ngifuna nitangithola. Mani ngifuna nitangithola. Ngicela ukuthandaza kwakho ukwende kube lula. Angisho ukuthi ungathandazeli ukuthula nekuphila. Kepha ngicela ukwende kube lula ungatifaki ipressure yekuthi angiyekeli ukuzila ngakaphili. Yekuthi angiyekeli ukuzila kungakashintshi izinto. Yekuthi angiyekeli ukuzila kungakendeki lokho nalokho. uNkulunkulu uthi wangifuna utangithola. Awende kube lula. Kuthi uNkulunkulu lo ethembisile
angeke agucuke evini lakhe, angeke akuluthe. Oh, hallelujah to the source of peace. Sithi qokuqala besiyaye sicatshanga ukuthi sithombe lesakhiwe. Ngake ukuthi kunemasondo nje la lesingawalebela ukuthi kuleli sondo lela kukhondwa Thixo. Ngoba sicabanga ukuthi ngula kunendo lebatiwe. Kepha uyathi ukuthi lokho sihleti la kungendeka unesithixo enhlitweni. Kungendeka kunesithixo enhlitweni. Kungendeka nawe nel-altare lakho la ukhonda indvo lesithixo. Sithixo ngicela kusichaza njengendvo lowesabako kulahlekelwa ngiyo. Sithixo singaba yindvo losaba kulahlekelwa ngiyo. So uyayibona imali ukuthi ngaba sithixo. Mangabe nje lo uthi hwasha ngasemalini, hawu Nkosi yami nako ngifa, nako ngilahlekelwa. Kungendeka imali seyisithixo sakho. Ngoba sewuva ngazuthi ngaphandle kwemali angeke uphile. Hayi kabi. Kepha uyathi sine cellphone ngaba sithixo. Mawuthi uthi hwasha sewusendleleni ukhanze cellphone ingekho. Kushona kwelilanga i-cellphone ingekho eduze nawe. Uyathi leli langa ludonsa matimba. I-cellphone ingaba sithixo sakho. Kukahle uhle uyitshela uthi yathi kulama hour lang2 ngidakubinzisa wena. Don't let anything occupy you so much such that you feel worthless without it, other than uNkulunkulu. nguNkulunkulu kuphela lothite ngaphandle kwami ngeke nende lutho. Bekathi uthi kuyaba nema cellphone. Wangasho ukuthi ngaphandle kwema cellphone ngeke nende lutho. Ngaphandle kwakhe ngeke nende lutho. Angasho ukuthi sishiyane ama cellphone eni. Kepha ngithi don't allow your cell phone to be a god in your life. Yisebenzise futhi kulokuhle i-cellphone. Uhle uma ufunza iBhayibheli endleleni. Ayikwelekelele to keep God in your heart than ukuthi yona ibe sithixo empilweni yakho. Khona lengisolako ukuthi mabafa uyava cellphone. Cellphone. Because this thing is so much embedded within you. Ngaye ukuthi uyesaba kuhamba ngisho ekufeni, uyesaba ukuthi dluthu uye ngale ekufeni ingekho i-cellphone. Kube ngathi kukhona lekumele ubashayele ezulwini bakulungisela indzawo. Mawufa. Let God be God and everything else be just an idol. I-idol ngilento leyenda uve usecured, uve uphephile, uve umkhulu. Ngulento legcwala emcabangweni yakho. Lova ukuthi mawunayo ukahle kakhulu. Lento loyifunako lova ngazuthi mase kucala kukhwesha embi kwakho uva ngazuthi your security is taken away from you. Uva ngathi awukaphephi mayingekho lento. Ngiko ke kulethi khathi lesiphila kudo. Everything you have is likely to be taken away from you. But if the joy of the Lord is your strength, ngeke ushwaphane.
konke ngaphandle kwaNkulunkulu wakho kungathathwa kuwe. Konke kungasuka, konke kungakulahlekela. Babude eBhayibhelini balala banelutho kwasabete lutho. Mangabe uva usecured ngekuthi usendlini unendlule kahle. Mangabe uva usecured ngekuthi unetimpahla unekudla kungendeka kuse kungenalutho. Let your security be in nothing else but God the Creator. Nkulunkulu akube nguye kuphela lo lithemba lakho, so that you don't panic njengeligundvane lingenelwe ngemanti mangabe sewubona tinto ticala tikulahlekela. Nkulunkulu akube nguye yedwa lithemba lakho. Ake ngehlayehle ngisho umshado wakho awusuba isecurity yakho. Kuthandwa indvodza yakho, kuthandwa ngumfati wakho, akusukwenda uve uthi hayi cha ngiphila kahle ngoba mina naDali na sweetheart siyathandzana. Don't allow your marriage to be your security. Let God alone be your security. Akube uNkulunkulu kuphela. Ngoba umathi lo muntu lolala eceleni kwakhe ulala bhutsena cabangani. And if anything goes wrong, you are likely to lose life and lose joy. Let the joy of the Lord be your strength, not the wellness of your marriage. Bantwana bakho kokulalela kwabo ningive kahle bantwana, ningaqali ningalaleli batali benu. Kepha kulalelwa bantwana bakho akusuba isecurity yakho. Don't boast ngekuthi ulalelwa bantwana bakho, ngoba awubathi badibana nani leyendana letawuphethe la kuphi etimpilweni tabo. Uyawuba yi-wholesome. Isekhona i-wholesome isathengisa? I'm not sure. Isekhona? Okay, yo. Bekungemafutha ethu lokwa. Yeah. Uyawuba wholesome until you die. Mangabe lithemba lakho lisekuthenini bantu abakho bayakulalela. I know God will take care of your children. Nkulunkulu utakubusisa ngebantwana labakulalelako, labakuhloniphako. But don't allow your children to be your pride. Umuntu akathathe licapho lakhe libe ngusimakathe. Digcape ngaNkulunkulu wakho kunekuthi igcapha ngebantwana bakho, ngoba uNkulunkulu akanaso sithundi segucuka. He has no shadow of turning. Ungabeki lithemba lakho kumuntu logucukako. Don't allow your job or your business to be your security. Umsebenzi wakho ungabi yinto leyenda uvele kusasa litawuba kahle ngoba uyasebenza. Ibhizinisi ingabi yinto leyenda uve kahle ngoba iyaflowa, uthola impumelelo ebhizinisini ngoba lokhu sila. Praise God, angisho ukuthi ungabuyi next week, but ngutshela ukuthi lokhu sila kunemihlangano le kungendeki ithathe ama decisions ngawe ngemsebenzi wakho noma ngebhizinisi yakho. Funa usuyaphuma uthola imessage lethi kuphelile, letawuthi le tender sewuyiluzile. Don't allow business and your work to be your security. Loyo lokhosele khwapheni lasimakathe akathole kuphepha ne-security ekhwapheni lasimakathe. Sithane as long as simakathe akhona likhwapha lakhe likhona, kusho ukuthi nekuphepha kwami kukhona. Oh, hallelujah to his name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rachel, i-idol yakhe kwaba bantwana. Masivumela uNkulunkulu siyawabona ama-idols aRachel. But yinye lengifuna ukuthi uyadi lamhla.
sithixo saRachel kwaba kuthola abantwana, waze wathandaza endodzeni yakhe wathi nginike bantwana noma ngiyafa, nginike bantwana noma ngiyafa. Bantu abasha abekho, bantu abasha. Thank you. Ungahambi uthi Nkosi ngiphi indvodza noma ngiyafa, Nkosi ngiphi umfati noma ngiyafa. Never allow anything to be an idol in your life. Never allow anything to be an idol in your life. Uyade ukuthi isithixo sendani, you are never satisfied ngisho sowukutholile. Ngiyokuchazela ngekwembhalo, ngisho sowukutholile angeke ubuve bumnanzi bako ngisho sowukutholile. Ligama laleyo nto leyo lengenetisi sithixo. Ngisho ungafuna kuba ibillionaire, uyawuthi uyibillionaire usonze abantu kuze utoba ibillionaire etikwe billionaire. Why? Because sithixo has no satisfaction. Asiwenetisi umphefumulo. Kungako uNkulunkulu athi te mina nitangithola manje ngifuna ngenhlitiyo yenu yonke. Ngicela encwadini yamakhosi esibili sahluko 10 na Isaiah 26 verse 3 bese sivala eMabhayibheli. Makhosi esibili 10:27, Isaiah 26 verse number 3. Balibhubhisa lelitshe laBhali lekwakuthiwa lingcwele, balibhidlita naleli thempeli laBhali, bamfu balisebenzisa njengemthoyi kusukela ngalelo langa. Hallelujah. Hallelujah. Balibhidlita litshe laBhali, babhidlita lithempeli laBhali, and they turned it to a toilet. Balisebenzisa njengemthoyi. uNkulunkulu uyamangalisa. Le anointed leligama lemthoyi khona eBhayibhelini. Babhidlita litshe laBhali, babhidlita lithempeli labe bakhonda khona uNkulunkulu, bakwenda kwabalide. Bathi labe zithi hallelujah holy holy, bathi sitawuya khona masifuna tikhulula. It has become worthless, akusena mandla itikwethi impilo tethu. Let every altar of Baal be destroyed and use it for something else. Ngoba walibhidlita wangamisi lokunye utawufisa kuyolivusetela. Uyawufisa kuyolivusetela. Babhidlita. Ngiyafisa moya waNkulunkulu ngiyathandaza asethwala esibuyele emuva. Mangabe kunema altar lebese uathanda kuwo, mangabe kunemithandazo netiguqo lebese utakhile tiguqo tekuthi kuhlangabeteke tidzingo takho kuphela, akusho ukuthi ku wrong kuthandazela tidzingo. Kepha mangabe kusukela eminyakeni kuyawuphela umnyaka, Nkosi ngibuke ngeliso, Nkosi ngibuke, uthe uNkulunkulu masifuna yena ngenhlitiyo yethu yonke, uthi sitamthola. Ema-altare lesiwakhile la kukhonda umoya waJezebel kusingenele ngekunyelela. Khumbula ukuthi Bhali bekakhondelwa ifertility, bekakhondelwa imvula, bekakhondelwa simo semnotho. Mangabe sinema-altare lesiwavusile ekuthandazela kuphela timo ngaphandle, uNkulunkulu akasiphe the spirit of discernment, sihambe siyowabhidlita lawo ma-altare.
bese sivusa al-altar lekukhonza uNkulunkulu simakathe, where we shall worship God and him alone, yena kuphela. Oh hallelujah. Yes, kwanze imisindo nekukhala lokuthi Nkosi impilo yami yonke ifuna wena. Besihlabela leyo ngoma kuqala. Ithi impilo yami ifuna wena. Ifuna wena wedwa simakathe. What if you lose the other things? It's okay. Mangabe nginawe Nkosi. Ngicebile. Manginawe Nkosi. Lokungathi kuyangilahlekela, I don't mind. Ngoba wena ungumnikati wako konke. At your word everything can come around. Ngekwelifi lakho. Singakhohliswa ngilesikuvako nalesikubonako. Satan will awaken our senses etintweni lesitibonako letingahambi kahle. Utawukwenda ubone umuntu lokudubile esikhundleni sekuthi ufune uNkulunkulu bese ufuna kuyawuteka emacala nanangu lokudubile. uNkulunkulu akavuselele moya wethu sibhidlite ema-altare abhale. Lithini ilverse lekugcina Isaiah 26 verse number 3. Wena simakathe lo lotimiselako ngawe uyamlomvolota. Loyo lotimiselako ngawe simakathe wenda njani? Uyamlomvolota. Loyo lotimisela ngasimakathe wenda njani? Uyamlomvolota. Hallelujah. Loyo lotimisela ngasimakathe utamlondolota. Ulondolota wena alondolote nako konke kwakho. Bekungendeke esweni kulahleke kepha makulondolotwe uNkulunkulu, it is well with my soul. Lichubeka liqethe lithini sisi? Umuphe kuthula nenhlala kahle. Mawufuna kuthula nenhlala kahle, yekelela kusimakathe. Mawufuna kuthula nenhlala kahle, awusuhambe ukucosha ukufuna. Funa simakathe ngenhlitiyo yakho yonke. Lokuthula nenhlala kahle uthi uNkulunkulu imbasela ngidakupha kona. Wathola mine uthole kuthula. Wathola mine uthole inhlala kahle. Let us raise the altar to worship God alone. Ngicela sisukume sitewuthandaza. Emehlo ethu moya wekwembuleleka, moya wekuconza.
moya weliqiniso, moya wemandla, moya lo wembula inhlitiyo yaNkulunkulu, moya lo siholela kuloko liso lelingakakuboni, loko indlebe lengakufa, loko lesingakakunambithi. Ngiyathandaza ukuthi loyo moya longcwele akuphe the spirit of discernment, ukhona kwehlukanisa ema-altare, ukhona ekubhidlite ema-altare abhali, ukhona ekubhidlite ema-altare aJezebeli. Loyo le inhlito yakhe ekusimakazi uyamupha inhlalakahle ema-altare emicabango yethu, ema-desires ethu langahambisani nenhlito yasimakazi asiwabhidlite. Ema-altare aJezebeli asiwabhidlite, sivuse le-altare lekukhonda uNkulunkulu lophilako. Asishiye umlando ngetimpilo tethu kuthi sakhonda uNkulunkulu. Kutawuchamuka kuphazamiseka njengakuJobe. Jobe washiya ilegacy yekuthi uNkulunkulu uyakhondwa ngisho kungenalutho. Kwangathi lowo moya ngavama anze kuwe nami. We bless the name of the Lord. Ngicela sisho kanye kanye nasi sivumo. Ngicela kunihola kuso asithi Nkosi Jesu, ngiyabonga ukuthi wena uNkulunkulu weliqiniso nalo nginika liqiniso. Ngiyabonga ukuthi uvule emehlo ami ngibone ema-altare lamiswe nguJezebeli, lenda ukuthi ngingafuna tintfo kunekufuna umnikati wetintfo. Ngiyacela ukuthi ungisite moya lo ingcwele, ngikubhidlite konke lokuli-altare lekufuna tinto letichaza mine. Ngakhe i-altare yekukhonda wena wedva. Ngiyabonga ukuthi moya ongcwele uletha kukhanyiseleka kuze ngiphenduke bese ingadi yaJesu iyangihlambulula kuko konke kungalungi. Amen. Praise God. Praise his name. 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 Mawuthunyiswe msindisi wethu as I pray and bless your children. Ngoba wena uyathanza vele uyatithanzela abantwana bakho. Noma lo munye angeta nesicalekiso, you always want your children to be blessed. I pray that you, the source of blessing, you will bless your children indeed and bless them abundantly. Busiseke kuphumeni, ubusiseke kungeneni. Imisebenzi yetandla takho ibe ngilebusiwe uNkulunkulu. Abusise nemicabango nayo yonke imikhiqido yakho ayiphile ngaphansi kwesibusiso saNkulunkulu lekungiso lesenda ucebe lesingalethi lusizi. May the God of peace perfect your heart and keep you steadfast in him, confidently trusting him, irrespective of what is happening in your body and around you. Nkulunkulu wekuthula akugcine atilondolotele wena kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade naphakade. Amen and amen. Thank you, Jesus.